United States ki MQ-1 drone ama kap thakre haina Iran Islamic Evolutionary Guard Corps IRGC na claim tokre drone adu Iran gi lamkhai lansilak laga pasil lakhibani adu khutak ta khanglik padagi air defense missile sin adu kap thakibani hairi local media gi report matung inadi Iran gi nongthak lambi lana pasil lakhiba US ki fighter jet amasu IRGC na kap thakre haina amka su hana claim tawri adu US Central Command gi report matung inadi kha thangba Iran da US military na mafam kharada missile caption dun akan attack chataki hairi mathau tawriba US lan mising mungak sinanabagi damakta tangai phatana kha thangba Iran da missile caption khibani haina US Central Command spokesperson Tim Hawkins na phongdokhi haukiba sawalse nimita su US military na Iran yamna maru aiba military gi mafam amada missile caption dun attack chataki jaidak sida Iran gi thangpam city bandar Abbas ki nongpok thangba Strait of Hormuz marakta ahuba pokhaiba gi makhol ahum taba phangi haina Iranian news agency na hairi US amadi Iran gi marakta hojik soknari West Asia gi lalasi losinana gi warosin propang ngamdrabadi US na amkahna landana ba sem sadun leire haina US ki defense secretary Pete Hegseth na phongdokre Singapore khongchata leiba defense secretary Pete Hegseth na Karingum mathau tab laklabadi laibak asigi tawbu ngambasing adu Iran da mayik chen khanghanna sem sadun lei haina mahakna phongdok khibag loinana hanadagi saruk kaya henna Iran gi matakta landana bagi thawrang kaya tawduna leiri haiki Sangila dialogue ta wangang laduna Pete Hegseth na makha taraduna hai US amadi Iran gi mukna asina maram oiraga Asia Pacific region bu kaidonung da machet tan ngamroi haina su mahakna makha tana phongdok ki hairi Iran na Kuwait laiba Al Ali Salem US Air Base da ballistic missile caption duna akan mong da landa kibada America masa khara asu apan nangri haina agency gi report amna phongdokre Iran na Kuwait laiba US base da phate chama tara missile caption duna landa kibada America masa sing adu sokhibani hairi Kuwait ki air defense system na Iran gi ballistic missile adu mai pak ngakthop ngamkhrabasu missile aduna military facility aduta panbadagi tarakpa ati akai singna America masa sing adu sohan kibani hairi Iran gi attack aduta base aduta leiba MQ-9 Reaper strike drone anisu chawna mangta thokhan gi haina pawosin makhatari US President Donald Trump na athiang bata White House situation room da mahak national security team ga pung anirom phamin aduna US Iran deal gi matang da aroi bu warip ama prokna bu khotna ki badu thabak oina pangthok pangam khidre mi pham madu gi mangoina na Donald Trump na phongdok khibada national security team aduga unaraba matung USA gi maikei dagi karam khongtang pekhalak kadagi haibadu yamna mayik chang sakta mam leiragani haina phongdok lambani pung ani muk unaraba matung President Donald Trump wa machit amatang nglamdana situation team dagi thokhi loinana Maliam na khawang ngai naramba USA gi aroi bu wari batu phangbangam kite mi pham madu loiraba matung Donald Trump administration gi maikei dagi wafam mada phongdorak pusu leikite loinana yanaba poli haibi gi matang dasu confirmation pibangam kite marak asida White House ki official amna phongdorak pada Donald Trump gi maikei dagi aroi bu wari batu USA gi aphaba amadi mahang chatakiba thabak thromsing adugi aphaba yenglaga Dilla madi Iran nga suksoi maksoi dana pangthok naragani haiba wafam madu natana atop amata phongthok narakite mifam madu da US ki Secretary of State Marco Rubio Vice President JD Vance amadi atai atop official kaya amasu saruk yaduna Iran ga wari sanaduni yasinaba ama purnana bagi damangta USA gi OB framework ama semna bu khona kibani Maruan Strait of Hormuz amadi Iran gi nuclear program adu nawhauna na negotiate tawna bagi wafam su yauki Hana mamangda Donald Trump na maki warolda Strait of Hormuz ji hangdokpada natana Iran gi force na thamlamba isingi mine sing adusu loina lokthokpa amadi nuclear material adu thugai ba haina thamlakhibani haina pawosin makhata nakalamromda Iran amadi United States ki marakta lainari ba mukna ba du loisinana ba laibak ani adun agreement lama tawnana ba yabagi phibam naksil lakhibada Iran gi manungda vocal group amana Madubu Tingnana Tabak totally Haibaki Tongan Tongan Ingit Kaya Sayula hit a tolakre hairi. Peace deal Aduki Mayok the Tolibado, the New York Times report Amagimatung ina
Parliament ki member khara amadi lebak asigi Supreme National Security Council ki representative khara yawba hardline kem amadagin majority oiba mat adu natti haibak thajrabasu group aduna Washington ga compromise ama tawbagi mayokta wayet pinaba public releasing media platform sing amadi political pressure kaya siznarakre hairi dillama chapchan oithokatra haibatu tammangamdan lairi irai nimiti US President Donald Trump na White House Session Room the cabinet official singa pung ani chukna unadun wari sanaki adubu senior administration official amagi matung inadi aroi bu wari matalobungam kide Tehran da negotiator makok Muhammad Bagher Galibafna Iran na US ta thajidi amadi atop nakanda han thabak tawdringa gi mamangdasu khongthang amata lokhloi haina social media post amada hairaduna section warol kayasu thamki Hardline management team amana chalaiba state television na negotiation sing adu yaning da han han phongdora kre amadi wari sanariba sing adu mai pakti haina su kayar kana ulakre President Masud Pezeshkian handak the senior state TV official sing da political gi nakpak tanaba sing adu hena lusin hanaba appeal kaya tawraduna makhoi coverage gi matang da yaning da kaya si phongdokki President Pezeshkian na hairi basi matang da matungina Iran ki hana ki Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ne phawa aikhoi loinamak negotiation table chatkadabani haibasi yaki adubu hauji aikhoi negotiate tawroidabani haina aikhoi advertise tawri haina makata ki Tehran di Iran nimit rally amada hardline opposition ladu mapung phana utkre madu lambi sing pikthan giba protesters sing aduna phial sing paina ki amadi makata na resistance kholaw ke lawki state television report amagi matung inadi Saru yaki basing aduda US amadi Israel ga makhatan Iran na mayuk na kadra hainasu wang kaya masu hangki aikhoi na aikhoi bu sairak pi ba pami hainu rally aduda saru yabu nupi yamana haiki khongpham chen a lepli aikhoi gi aroi bi i mari ama leiriba phawbudi aikhoi na khoi gi damakta lepkani haina atopa sogat amana haiki Parliament National Security and the Foreign Policy Committee gi makok oiriba Conservative MP Ibrahim Azizi nasu compromise ki wafam amatayakide Phil Kankar amadi victory oina Iran na tam sing du thamgadabani haibasi Donald Trump khanggadabani hainasu mahna social media di iki atopa pawmana Israel gi gaza khudum chanab thawrang asin maram oiraga angang sing de hena chaithing piragani haina United Nations UN section warol thamkre Israel Gaza gi lamcha da humdra khudum chanaba thorang tawriba sina langi chaitheng phangduna cha da humphurung khudum chansin khraba mafam sing aduda ka hena mi chiman matagi awaba chaitheng mayuk na dun leiringi cherakta amke hena angang sing da awaba ke hengan abagi masak amasu oheln khre Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu haukiba sakon chen mitang Gaza gi ahen lam sing adu khudum chansinna ba mahaki lanmi sing yathang pikiba asina Hamas amadi Israel ki marakta thamna ki ceasefire sing adu khongaw nabat natana Gaza da laiba mi kaya busu hen awaba chaitheng nang nabagi akhanaba thorangam oiri Prime Minister Benjamin Netanyahu na mahaki lanmina Gaza gi chada yangkhai ceasefire ki thorang makhanda khudum chanchin ri haina phongdok khibaga loinana chada humra khudum chanchin naba asanwa mi yengsu thamli hairi mahakna mahaki lanmi singda Gaza gi lamgi saruk chada humra di khudum chansinaba yathang pikire hainasu masamakna media da phongdokki Israel gi thawng asina maram oiraga United Nations Children's Agency na akanwa mongda nungnangma phongdokkibaga loinana Prime Minister Benjamin Netanyahu gi mathong maram khangdaba thawang asina lan gi chaitheng nangliba Palestine territory da leiba angang singda amke hen awaba kaya mayuk nalli Palestine gi territory da leiba angang sing hanana chaba phangdabagi awaba ising phangdabagi awaba amadi machi oiba chinjak phangdabagi awaba kaya mayuk nadun hilakibani Israel nang Gaza tamna nongmoda changdaba yadraba polam kaya pusinbada athingbu thamliba asina Palestine da leiba miyambu miyot mini chathari hainasu UN akanwa mongdi yaningdaba wafam thamki UNICEF ki wangaloi Salim Oesna Geneva ta pawmising akhanana unaba amada hai Gaza asi malem gi manungda khwaidagi mising yamna taba leibak am oiribani Israel leibak asi chada humdra khudum chansinaba thorang tawribasi malem gi humanitarian logi mayoktani haina mahna pawmising akhanana unaba ta phongdokki atopa pawmana Afghanistan gi refugee puba truck aman driver adun uirubadagi
ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯊꯧꯗꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯐꯒꯥꯟ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯑꯐꯒꯥꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯇꯥꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 53ꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯐꯒꯥꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯐꯒꯥꯟꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯀꯥꯕꯨꯜꯒ ꯁꯝꯅꯔꯤꯕ ꯂꯛꯃꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯅꯦꯜ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯃꯥꯂꯤꯛ ꯅꯤꯌꯥꯖꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ 10 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ 9 ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯟꯒꯔꯍꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯤꯅꯨꯜꯂꯥꯍ ꯁꯔꯤꯐꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 53ꯅ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯅ ꯎꯏꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯇꯥꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯂꯒ ꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯛꯅꯥ ꯔꯣꯞꯇ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯔꯤꯐꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯃꯥꯕꯤꯔꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯗꯤꯄꯣ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯣꯁꯇꯣꯞ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯌꯨꯔꯤ ꯁꯂꯥꯌꯨꯔꯅ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,290,000 ꯔꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯇꯛꯅꯥ ꯔꯣꯛꯀꯤ ꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝꯗ ꯆꯥꯛꯄ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 28ꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯏꯃꯥꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ 128 ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯞꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯁꯅꯣꯗ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,35,000 ꯔꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯔꯃꯥꯕꯤꯔꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯖꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯔꯤꯐꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯔꯤꯐꯥꯏꯅꯔꯤ ꯗꯤꯄꯣ ꯑꯃꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯁꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯣꯁꯇꯣꯞꯀꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯁꯂꯥꯌꯣꯔꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ 50 ꯔꯣꯝ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯀꯥꯞꯊꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯗꯣꯃꯥꯛꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯣꯟꯕꯥꯁꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇꯒꯥꯔꯣꯠꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯑꯣꯗꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯗꯤꯄꯣ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 500 ꯔꯣꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯞꯄ ꯑꯔꯝꯕꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯔꯤꯐꯥꯏꯅꯔꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯚ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔꯛꯂꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ इंडियन रेलवेजना बोगी 10 यावबा हाइड्रोजन फ्यूएल चलाइगदबा ट्रेन अमा नॉर्दर्न रेलवेज की जिन सोनीपाट सेक्शन चेंब होनब अयाब पीखरे हाइड्रोजन की किलोवाट 1,200 सेंब पॉपुलेशन सिस्टम अदुना ट्रेन अदु पुंग किलोमीटर 150 फाव यांग चेंब ngमगदौरी असिगुंबा एनवायरनमेंट पोल्यूशन थोहनदबा ग्रीन एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव असी मलेमगी ओइने जर्मनी जापान चाइना अमदी US कुम अखनब लेबाकसिंग सिजनरिबा अदुगुमना इंडिया दसु ngमगदौरिबनि हाइरि मसिंग यामदबा लेबाक खर खक्तदा हाइड्रोजन फ्यूएल सिजनरगा ट्रेन थौबा हाइबसि यामना अनौब टेक्नोलॉजी अम ओइब मरमना यामना चेक्सिना होटनरि हाइड्रोजन फ्यूएल सेल टेक्नोलॉजी ना हाइड्रोजन सिजनरगा केमिकल रिएक्शन अम थोकनदुना मई पुथोकदौरिबनि मसिदा माइकुगी मौत इसिंगी मनी लोइना थोरक्तुना यामना सेंगबा अमदि फॉसिल फ्यूएल दा तांगदुना लेजबगी थबकसिंग अदु होंदोकपा ngमगदौरिबनि हाइरि हरियाणा की जिन सोनीपत सेक्शन दा इंडिया की ओइना अहानबा हाइड्रोजन फ्यूएल ट्रेल अदु चलाइगदौरिबनि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन नसु लाइसेंस पीखे हाइना पावसिन मखा तारि।